Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Gikone to jokedo ne ratich oganda Bob Njagi kod nyawadgi Nicholas Oyoo manoteki e piny Uganda jumbe bura mokalo we thuolo. Maerien bang' ji ariyogo ochwal e tesend obila ma Busia kar saa 8 mar otieno ma piny orugodo kawuono kanokowgi kod jambetre ma Uganda Joash Maangi kendo nochiwgi ayanga ne sirikal mar Kenya. Ji ariyogo timnegi nonro mar thieth e osiptal maduong' mar Rufaa ma Busia moyangi nigi ngima, kaka kamano ne chal ka gima gin gi dang'ni mar paro. Kamishna ma kaunti ma Busia Mwachaunga Chaunga oyanga dieri mar wachno kolero ni ji ariyogo oduogo pacho kae kaluwore gi tudruok makare kind sirikal ma Kenya gi Uganda. Bende Karen Njagi ma en wat Bob Njagi onyiso mor mare kopako sirikal mar Kenya kuom tiyo duto maginyalo mar duoko gi pacho. Maangi pamoja na security team ya kule na wafanyakazi wa serikali ya Kenya ambao kule ambao wameambatana na huyo bwana ambassador. Hawa ndugu zetu wawili tumeweza kuwapokea wakiwa katika hali ya afya ambayo imeweza kuthibitishwa na daktari kwamba si mbaya. Tuliweza kuwapeleka hospitali baada ya kufanya clearance pale kwa immigration department, wakahudumiwa hospitali. Madaktari wakasema kama wamewa discharge na waweza kurudi nyumbani. Mimi nataka tu kushukuru serikali ya Kenya, sana sana CS, kwa sababu niliona alizungumza jana, hata ingawa wamekaa kwa muda mrefu, lakini vile walivyozungumza na kuchukua hiyo mambo serious ndivyo ndugu zetu wameweza kuachiliwa. So nashukuru kwa sababu ya hao kuachiliwa, wanaonekana wako na afya but they are traumatized, na pia kwa sababu ya kukaa kwa siku nyingi na walikuwa wameteseka kidogo, sasa hawawezi kuzungumza kwa sasa. So kwa sasa pia tunawapeleka for further treatment, na tumepatiwa wakiwa wanatembea. Mimi naweza sema wanatembea.